nti nya duru sa abele ya na ye de oba no post ma no ye kolo ya wadaruma sie nyina ya je atum se yade bi wo ho a sunsun mu itiminya a ekinye bi ani ho na mmom enne no wokọ mpaibo bia hodo no a prayer camp na wobekọ no na ya to nkrofo chen wo ho se dam anopa ya befa wo makobo wo masu yakodwale wo mu wo no no wo ho ye wo ma pa wo mu ma hospital wo mu ogidie se empaibo bia bi ho ne nya wo edom gu empaibo bia gi ayarhwe ene obi nso kra de oba no no wanye nko but wo se wo ne empaibo akade eno ye empaibo akade nti ukokoto we no ato we a wo gidie wo mu se wo yare empaibo akade no enu betimi asayade no how be na ewo mu se obi yade se yade no se yesunsun yade se yade only kind found call hospital medical facility bi enko hwehwem na emom okọ ya odi kan de kọ se asori fie no de kọ sa abusun fie no okọ se kremoni bi ho no okọ na okọ akwaje ayarehwem pokora se yaji wo mu to ho nsunsan so bei enewum se ye bone se ye papa fa ye rem medasi mini abema last week me kan asemu we na me pese me sign kan okay the foundation of the me be kan nyina na me ka se nipa ye be ye nipa eye ne ma me ensa ene kan bo ma ye nipa the body nipa dua no ye spirit ena ye soul na me ka se nipa dua no na emre eno na nsem tai etoto no ena spirit no efa yadwene adwene no nso ne control dua no okay ena yesunsun ye soul no eno na yesi emuda se nipadua ni wukra eno de etenase etimi kwa san ba emfie bebre eno ni yesusu se brebi beduru ama na ko sunlight na yebu naten no na de eto nipadua no etimi affect spirit no any soul no edrumre bia ena bibi to spirit no nso so a adanse ani hunumu ema ye hu no epie honamo no eni enti yate ase ese bia wo effect ewo ebia eso na mpempi no obi oye spiritual no oyare a eya osiki spiritual help okay na me midwife ana health worker efutu a me de be mane se wo ho enye wo yie hododo wo a na ehwo wo honam mu a se wuti wo nan ana wuntimi nja wo nan no anka wo senka wodi kan kọ ayaresabia ema yeye mu nhwehwemu ho de enti a enioma bi enkoyie se ne open no ansana yama wadro ene ehon education management se ye nye bibia na ye de adro ka okay I am team bi ye se unidi ye kire wo se re anka kwan abefa so adidi etimi sane ma wo ye mbesen ko ayem fe adro nka okay obu o he ma ni tumrika ye se ye exercise eno nso boa ema apomudin no esi ye ma wo yem esane enti nkae ni nyina awie no na se enkwa eho no ena ewo se wo ye enhwehwemu aka na wo de fa baabi a wogidie ewo no ekire eho ana we beka say wo ye hospital de no na wo sign bom paye de taye kire ema no eye adwuma na mpɛn bebre no obisa se mfa so a ewo so se obi de gidie eye nkramo ana wo gu nsa ana wo bom paye mfa so de ayenya mfa so de ewo okay ewo mu pa se wo yare no no wodi kan akono na wo hwehwe eno no na ye frɛ no ye wo the positive effect and then the negative effect na positive effect na the di kan ye kan of from say it reduces stress okay say yare na ye me yare
me na me yare nenso abra me de me hu bewura me ye Kristo ni nti me sofo ase na me de beto nanim se ade a eye ha me ni no ebe ye ono nso how sure nti ye share okay when you say problem shared it half solved ema wonyame kasa kire okay ema nioma bi ananka aye me adwendwen na me nim se ye koankro no o kire ema me beti ase se Yesu Kristo mu yare bia etimi esa yare bia etimi ko nti reduce honam stress and psychological stress from the body okay and on emphasize the kind I feel also improved mental well-being okay and I'm so be asom na wo boa me ni nyina ya solve ye tu ho anamo ye ho akwankyere na etema dwendwen so I feel what the Bible ni she me cry said by his stripes I am healed okay ne man tampia ni mo na me nyama yaresa nti mi wo gidie dia ema adwendwen a me da me na ene ade no eso eti emfaso bie mu ye coping mechanism no ye say ye pekwan a ye de fa so tu anamon na yare kro no ye tu ase a ye tu ye bre anon so a ya bre enti mpempi wo kwa sorry na obi o HIV or the atone sofo animu a enam say wonya gidie say Yesu mu nti ye betimi e free ho no emma ono nso start to anamon bi sure eye mpaibo ene nioma ne nkyerɛkyerɛ a ye be kyerɛ no ense ne sofo kura aka se wonum aduru a wodi gidie fe aduru kro no kra ye de ama no onom edidi yie efi se udidi yie a edudie no nko a eye aduru a epamo yare sure inti onya coping mechanism bi etimi de tena ete nioma bi ase de etoso nan ye social support enam se mi wogidie na me wa sorry nti etimi ye announcement nyaako ehomfa no afi asori mani nyina agada ya ba be se eye misisi ne eye me ya me ba asori ame no nko ane akonwa ye de bema me na ya hwɛ se me ye comfortable ena obi a odi ade a wo yare a me wo no enti sure ewo mu kro mutimi di dwa ye to fruits ye de abro di sika ene ade ebe support we bi nso bompa ye ema omutimi yi dasi ho eye di mampai bo amount wo say you are not alone you have the support enipa e the support so the twa to a me san ye kan ho kire say there is positive health behavior na me Kristo ni mesan fa Bible na o say ye ni padua na ye na sorry dan enti say ye di ni ni a yare amane entoye sure enti sofu bia na o spiritually de bia too for say ahuni die ho hia abrabo pa ho hia nsan weed enuro eni empo ma wani abrewu nua itimi ko fa yare mu nioma edwendwen akese yes enti emanioma bi so te ema mfaso a yenya no sunsum de ko yare eboa nti kakra mini eno no de yenhwɛ sɛ we no ye emfasode pebile a yenya and seriously the positive mani age pa hos ya na obi obe condemn no upright senkenye but ye wa me yehuni na mom yenhwɛ ye kan so ya gi bebre nso ato asori fio eno nso that is the negative effect on health na ye free be guilt or shame eno ne die di kan me point di kan na enam say eye mesan ye Kristo ni ti ho na me de beye Kristo for ye gidi say bone etimi de yare ba enti so obi yare pe eduru me bi adodo na adwen ye di bu say eye bone bi no koyeye ena ama yare na ba enti ye condemn no mbacho ni twi ye Yebunu for yes. Answer na ubu obi fo a emfa ho ne se ne wote emoa eti usunsum so ema ne ema bi a wo ye kora so eti it's a negative effect edeba ade bonia spiritually ye start say ye hwe yare bi e wosunsum a edeba nipa so
ofili se bone ene de ba na edi ne so afei ye je na to ho no emma omo engani medical care, avoidance of medical care. Inti shebi bi me de me ame ho be example 2018. I was orthodox medical care. Orthodox medical care. Nah, I was diagnosed of having a rare condition, a friend, lupus. Okay. It was a immune system higher than everybody. Hey. Times 5. Then it starts attacking me. Not just I mean, Nah, me a Christoni. Na me sign you be a medical person. In Tibanasano, a manage. okay. Or lifestyle creates me no eco dormant. Yeah. So I managed. Okay. And aside the management, I was praying. Bompay and so. Bompay na minjai mugusobo. Okay. Intinimi enubo mono. Eboa. Emma prognosis. Emra doctor for the omani buye no. Enru. Na ya fe nso bosome. Nti say yemfa credit ni ma hwan. Yemfa mampai bo no because o bompay. And medical attention also when you are twinching. I started with that first. We started with medical not first. It is in one yemfa credit in the money. Say why emu de hen and a year magic no. Enti enam se me start me se honam wo ho no. Eye honam no ne ho toye. Okay. Enti me di ka pe no. Honam no e die answer. A solution. Okay. Answer. Enti eduru mre bia ye forget to say honam no etre yaw e wo ho aye no mpara. Na uji nipa no to wono wa ama na anom a woda yaw ni mu. Until some miracle cry ye hwe animu ne beba. Na ese wo yaw ni mu a. It's a punishment enough for the individual. Okay. Na ye free bibi so social isolation. Wo che no de nakoto baabi no. What's in every nebusi. Ebi no ho cry ye chichiri wo mu. E na na wo ken. E mani pa ne ho to no wie. No hwese ne ye no na. Na wa fere. Ye free bibi gina ni pem. Ni ye kan wo mo yare. Enti wo wie na ne ho to no a. Ontumi mmabie. Wa fere. Any DNA ni monya ma ofi se wo wo no ye mfa ma ne bie mu nti no na ma wa twene ho afri enipa ho afei ye frɛ bibi stress and anxiety. Okay. Eno na ehu esene yare no kora wo because stress ebetimi ama wa fon a wonyare nyehwe ehu eto obi so a kasa kora wo ntumi otimi dane mu no na yesi atete no afe ene bosome. Enti se wunya bodin di wura sunsun e ye ne sa ade a ehu a enko na de abeto ne so enu timi ku no kra ntem. Okay. Esene said ye nkayare no ebe ye no bi twa to ye me kan no dogmatic thinking. Okay. Dogmatic thinking no ye rigid spiritual beliefs can limit open mindfulness. And I'm say why yes sunsun no ma no chenchen Gidie no bibie besie bi. Fa baby I am fa no. Afi nyansafo na ne common sense ayera. Inti eno no ye kasa wo ba birane nkodware opo a. Obi hu na se wo. Ni dware firi se awo no. Yama na ye sunsun nko ayere fi se o se enna bi hia. Ne nsuo bi ba na kosua bi to ne ka bom na eye emma. Inti these are the negative effects. Wow, lawyer sign a midwife St. Michael's Hospital Opemsuo I wo boy dwuma wo hopa anti last time Dr. Bibusa so we see ene ye de atudwa na wa in fact masua de papa